Hello, ka YouTube viewers zo se ka zanaw salam ka hinboli na hi. Hiti video hi tabang thui na ngai la du ham tia le mobile in chapang hin ko asu set dan chule hiti mobile la ko na chu ipiti event bit thei du ham ti thu ka hin se ding a hi e. Tu la ya electronic devices so hi ipp ha. Gadgets ho chu iPhone, iPad, laptop, computer, television ti ho hi a hi ta na hi e. Tu lai hi khang ki khel dung zuya computer khang hong hita na hi gadgets khang in ai pha wa hita ji chun nu le pa ti hon mobile phone hi inei ngai ta cho idei wa hi po in akhang dung zuya ingai chat wa hong hita na hi na ai nu le pa ti hon cha te ma ya phone I thamuwa I khoyuwa enjoyable ho chu cha te ho hin amu pha ruwa chu ama hon zong avet nomu a khoi nom ta cho chapang ti lo pi hingin zong phone zaw lo wa hi ki thei ta lo hi cho na mi ni mi thum a to zong le achanga ta banga hi nom ta a phone hi ki ho to lo be a hi phone hi ame over lung lai ma thei ta cho pil hing hon bon mobile hi ta banga chu crazy hi vai le na chapang hon iti a dei da riu ham chapang ho ma ya phone I choi wa ime over ivet ho chu ama hon jong amuwa e ho to banga chu avet no mo ahung hita na he na phone tham hi un ve hi uvin aphapoi tia ise ho hu akana ta po na hi ipiji nam tile mama nangin na seya ai wanga nangin na vet chula ke ho vet dinga na phallo nangin na vet chula tia hi chaten in reply ti hi na hi na iti avet diu ham iti phal avet diu ham elo le ichan ge ya sort a vet diu ham phone avet lo na diu wa chu ipidang option ipiti gai ibol diu ham ti pa hi I sei diu hi na je chun ka sei ma bangin I cha te win phone athum phat le imazivin ama ho choi din a khoi ding in iphal po win hi na en ki bola I cha te bol dia ki za da chu thil hi theilo hi phara chu twa hi iti cha te phone a ko na event bit thei diu ham ti kan sei ding hi point number 1 na boy phone na vet thei a hin hi zong le zo sa na an nei lo ding a he tia hi pai ta a he thim sa nga ya zo sa na na nei loading chule na vet sort loading a hi e ti hi sei pi angai na hi phone hi chapang hon a hin choi tilwa khu pung ma khai ho hi akivet sa tiu cho aban le hong sot jep hi chi phat le chun a zo na hi 8 to 9 hours ho hi ni khat in aveta via tiu cho edik ma hi ta na research hon a khol do na wa hin China gama khu chapang zala a som nga ho hi classroom a mit be ki be ngen a hitai tin jong a khol do na hi hi je chun chapang ho I hil tiang le boy na vet sot be sai le na mit hung na ding na mit hung hoi loading na sot vet no ma hi le boy chom cha na vet ding tu ti tiang le na mit jong na loading na dei phat le chom cha na vet a hi le na mit na loading na hin khwa mit boy lo hela mobile na ki vet thei dinga hi e tia hi sei dinga hi na na vet shouting le phat lo chom lo ka na mit hung setting na vet nom na vet thei ta lo dinga hi e tia hi phatike ya sei them angai na hi e number 2 na chun aval ki ti hi apha poi ti hi hil them angai na anything too much is bad tia hi sei pi angai e ho dinga jong piling te ho dinga jong aval ki ti hi apha po na hi na chol wal ai lo le anwa wal na ai lo le tv ha vet wal mobile sot pi ve ne the ha ne wal ki ti hi na ipi hi ta le awal hi apha lo hi ji chun te ka na jong boy khat ve ya a same I hon wa na wal be se a ei tham hi win ko ya nai na ti chu ne he e hi chita banga chu mobile hi na ha vera hi le na nga dinga namit zong na thei aban le na hlo zong na lung zong widing nai mu thei ta loading ti ho hi na thil tam pi hi chapang ho hi hil anga ye number 3 na chun cha te ho maya ei man zong mobile hi choi loading tham loading a hi vet loading a hi iti hil diu ham ti ai le cha te mi mo ve tang boy ka vet nom wanga ken zong twa hi ka vet lo chu aji chu phone ka thama phone ka khoi ting le bu ka hon man ta loading nang hodinga an ka sim man ta loading na
pon ka so man ta loading hi chibanga chu phone na veta hi lekha na simman ta loading homework bol lo na school na chia le ozati hon nan zep ding na result hung hoi ta loading ti ho ahina a phat lo na hi I hil ting le chapang ho hin zong all ola a hin he thim diu hi e for na chun phone chung changa hin chapang hon angai chat lowa hi le phone hi cho pi lo be dinga hi e te ka na in class 7 8 9 10 ibola phone na cho pi ziu ham ipizia angai chat ham na hin sei tem wo ipizia phone na cho pi ziu ham amo high school hin lai cho nu le pa to in sung khata cheng khom hin lai cho na phone I cho pi ziu na hi e henge project work anai zi ham a hi lo le google la youtube la amo ho educational values ai lo le education to related thila homework ham assignment ham abol study material aki hol nom zi over chu phone chu aman lo thei lo hi chuna hi wangin nang anu le apa in smartphone na nei hon angai na hi na nang ni phone chu na man sa hon angai na hi atu ti lo ai le am ho personal handset chu na cho pi tengule man biha income expense chu hung lien ta chu hi chu thudang hitan tin aphat zo seo atam lang chu phone me na hung ki chai ding hitan hi na phone akhut wa om kal si chu nu le pa mit mu lo na zong phone chu hi tia chu zan noi zong le apo do teng zong le atu ti me jing dingo ama ho dinga akerel su se thei hi chona agei na diu chan gei chu gei lo the hi ve ji chun a hi na thei chana hi angai chat u zong le nu le pa phone aman diu na mi to a ke ho no mu zong le na number u na pi dingo a gol te ho to na ke ho sa dingo ama ho hi a hi na thei chana class 10 chan hi amo private phone hi cho pi lo ding in pha ka sai na hi 5 na chun exam a pass di ham a hi lo le a birthday gift zi a phone hi present bol lo be ding a hi class 10 chan hi na 11 12 hi phat la chun college kai a hi ta in amazon hung pi hing deu tan tin handle ball dan hung theme hi tan tin a ho pon hi a hi na thei chana class 10 chana hi ichate ho hi birthday present hi ta exam pass yam khara promise bola cho pha ka sapo na hi 6 na hin phone hi nu le pa ti hon kiza mat tu na ding a ki choi a hi je chun na hi chi jong hi ken ka choi ni je hi boy na pa to ka kiza mat tu na ding a hi a chule business ki bol hi je achu gole paite to kiza mat na ngai aban le office kai a ki hi je achu na to na tham na a kimang a hin ki poi mo hi tia hi cha ti ho hi sei pi angai na hi 7 na a nu le pa ten cha te maya phone ha khoi loading mi to ki ha ho loading a hi achu ti lo le mama ke khoi dinga na ma a nang mi to na ki ho jeng nang in phone na choi jeng na khoi jeng tia hi na I cha ti ho hin ei nil thayo na mi gilo ham mi eng si azong ei gel theo hi 8 na a phone a hin thum tengule thildang thudang pat do a alungge lu pui mang angai na hi for example la tunia skula ipinan ziluwam boy homework na nayam na ozate hon ipian sayam ti ho tabang na a hi lo le boy hungo insa te ko ma ga kholai leng hite a hi lo le working a ga chi do hite ti ho tabang na hi chapang ho mobile phone a khoi sang wa na thildang thudanga hi alung thimu hi pui mang angai na hi te ka na a kichep na ding toys na insunga a kichep na ding a hi lo le ground la a kichep na dinga football ham a hi lo le cricket ham badminton ham ki ho jong cho pi the a hi in a hi lo le color chi chom paper a color a bol na thei ding na time pass na dinga drawing a bol na thei ding hi chu ho hi cho pi angai na hi ke ho family hin kacha te ho ding in crayon hi ta water color hi ta sketch pen hi ta pencil color hi ta achikim hin ka choji in na phone a khoi uwa akika su uwa amiru asit sang chun na drawing ka bol sa ji win notebook ka choji win drawing ka bol sa ji win hi ti chun na phat ka su mang sa ji na he aphama ma ina hi a chaina a ka hin sei nom chu hi le cha ten phone atham uwa a hi lo le a khoi uwa a vet na mu phat le
nu le paten by force a ga sal ha pi a nang phone vet ngai lo phone ve hin ka ti nei lo ham tia hi phone hi el ta a gala pi a hi lo le ga pho ti ho jong hi a pha chom ta po ne he na hi chi sa nga chu boy na le kha sim pho do na homework ki bol pho do hi chi le chom khat na vet di chong tia hi na positive ta a I bol sa anom khat jong chu ki bol sa tho chule aman athanop na ama thanop na khat jong chu ki bol pi ki hi chi ho ta bang hi a phai na tu ni a I sei theu chu hi chan hin tin mobile phone chung cha nga hi cha ti ho hi zo sa a phone vet so sa loading chule aval be se a vet sa loading cha te hi class 10 a hi chan wa hi phone choi sa loading kule poi modung chuya anu le pa te ho phone aman theu hi ti chu permit bolu hi tin na chule give ham birthday give ham ai lo le exam pass in promise mo bol po te phone ka cho pi de na tin smartphone cho pi po te e ho to khom lai win na e ho in I cha ti ho chu e ma ho phone I man sa wa I tia chu control I bol theu hi ena chule cha te ho I thunun theina di wa hinu le pa te ho ma jong hi I cha teu ma ya phone man dan I head u anga na am ho hin vet dinga example phata a hin hu I man dio he I khoi loading u I me loading u tham khat hi I ki control di he ti yong chu ka hin sei hin tin akit ting le abana part 2 chu ka hin sei ki de o anadam sel ta